Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum Shibenta ban pensuk ye ki nongrep jong ka Thine West Khasi Hills District nagaliang jong ka Sarkar Jilla Lingba katanat horticulture kala persang ban wa ye ka jaka naga benta ban taino ye ka regulated market naga yo delang hapo ka West Khasi Hills District usordar jong ka snong nong ka sen uba BK bodna habaya keren bat kilat pathai khubor ulaong naga jingya trailang bat ka snong lala ban penya kendo ye ki breu ki bala kloy ban ai ye ka jaka jongki ka badan ha ka snong Mountain Rai kabahab hapo purusam jong kasnong nong kasen harengkat kajingya soy ka soskular hapadengga office kasnong bat kitrai jaka Henry ulaong baga penlingo ya kasnong bat ya kitrai jaka kalong bamenta nado bala dep banyasoy ka soskular mentala kumba system AA Henry 4 yo idak AA ruem ban pentrai ya ga project hagani ga jaka ka jaka jong ka weka nong strong jong nong sen ika nakliang jong ka horticulture department aga jing nikmat jong district horticulture officer tikilawan banwat ke jaka ban bu ika regulated market ke yau dilang no sala ong ke yau dilang na ka pentagi marap jong ni ke kini ki marap ki bami jong ni ka Thine ban jong West ka sales pro ko wi marap kalau bikin wan ra ke jaka kalau nang ni kin sapha sabar Dekai keba ki nakliang jong office jong horticulture department ki wan banwat jaka te nakliang jong try jong ni ke jaka te de kaman subha gilai ya jaka nak banta ban pentrai tak project bagi segmen hadu kata magan wan pun kata ke project nong tolong nak banta ban emi paj ba nong rep jong ni ke Thine bat jong West Castle pro way te halo kan ke banta kolong ba ni dak jing train card bat kini ki try jaka di rekat ke office jong horticulture department tinggal ya soy agreement sign agreement ban rekam no ikini ban nano ikini ke regulated market hang ni ke yau dilang kan rai ke bangi lap ke bangi ngosi edu menta kolong ba lag masisna mi ke bangi pendap agreement kan rai ka edu menta ke kam kampat sukses kampat kumbaga government hi kal arai ban ka ban bu ike ke yau dilang na ke banta ban pendem ikino grap hapor ko ge jela tengi kwa na ke por sarkar ban simkhia bahkan pentrai kam no kam kloi bahkan penurlong no ban tei no ban snano le ban wanra no ye kenika regulated market harika sang ujung te kamang pisa te nyim datep rekat kum gaji keren berkiki officer berdewan hani ke maglawan no poi MIDC glawan le survey glawan le ye ka ni ke gila le niki ke drawing glawan survey lawan le ke jutaking jukin ni kenika jakahi berkuwe te aso la mala kanum tamlai ni kedona kanum spoklur so kat ko jung ye so juga tiki officer badik paj juga office dari tangim datep eksang mah do no hadin bangi le yo ya ka jing tep ka batikana ban kalang ka sarkar ka yo ya ka ban penbit penbiang hai badai bat kene ka regulated market apa kene ka sinong nong kasan ka bahab apa motor sensi anak di blok haga baya kum ya kijingan kambar na do ki agreement hai badai bat ki try ka baro kila penbit penbiang hari ka basa manta kalong ba balai ka sarkar ka penselam pendelay ya keban sedang no ya kene ka program nomor kum baka sarkar kala ong ba akan perkat katpang nang ta kinong rap apa kadong berkatangi ke jongi ni i bagane kadong berkatangi mosan ni jongi kadai ka dong ka ba klan ba ke jing penmi ya sibun ba ki jor ladangin ong kum piskot so saw bat ki wipat te ka ngingi na kalian jongi kum kesangi expect ba ka jing wan jong ne regulated market apa ne sinong kesan kalong ka jing kerku nang ta kinong rap te hadin katukane por pada ni i ba ka pendile kai hadu menta kum bangi le yo ya ka ban ya karen wat ya ginoi lam sinong ro ba kene kampat pois national dai kadang sakut kumne kuma long menta te na kalian jongi kum ka seng ni yo ya ban puden pada hakini ki penai ki belada pilih yo ya ban kontak ni yo ya ban ya keren ya district horticulture officer jong ka West Khasi district te hakatu ko por ki ya keren na kalian jong dan siu sipo no stand te hakatu ko por le siu in charge por badi district agriculture officer te nakalian jongi kum ka seng ni yo yak ban ya kandu atau kepor kamera terekam jong i te ngila keren sai balai ba ka jing pentrai ya ka regulated market hang te po sinong kosen kampat sedang hadu menta mene te nakalian jong i la ya thu ba yangi ba ka sarkar hadu menta kampat dan finance ai
kampat don pisai ya keban sedang ya keneka project te nak kalian ngejongi kum kasang ni kran sai sa government lengba I minister ba pen ya katanat kadap kalian sobha ya ban simkhia kaloi ya ke jeng ke jong norap but haga bede bat keneka regulated market ba pin sobha ya ban sanction pisa nok kaloi knang ba ke jingwan jong keneka regulated